Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Alımlardan жақсы bir sözü var. Öte жақсы bir söz. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الولي ينبغي له تأمل حال الصبي وما هو مستعد له. Ar bir ata balasının deydi. Abalın жақшылап байқап тұрып, эмнеге шықты olğan bolsa, oşoğa jardam beriş керек deydi. Öte manilü. Bizde emne kılabız? Özümüz bilgen bir ile tarmak var. Başka tarmaktı tanıbayız. Ova, düşünüktü mü? Ayıldağı traktorist, balasın bir gana traktorist bolosун kalaydı. Hazır tim böyle traktoristleri eme da, avtoritetli da. Turab ayıldarda. Bu başkasını görmeydi. Balası traktor oturuz gelmeydi. Bala gelecekte men Mercedes, Maybach miniyim geledi de otat. Ha? Jardam ber oşol Maybach minüsüne. Jardam ber. Emnege şıktı o? Bay, mekteptin programması. Men misal jeke özüm mekteptin programmasına makul emesmin. Бұл birinci. Kereksiz bolğan predmetler var. Бұл birinci. Ekinci. Balanın oşol 12 жылы var go 12 жылы. Жашоого даярдык болгон 12 жылын жөн эле бул байгы мектепке барыш керек үчүн эле балдарыбызды жиберебиз. Мектеп менен ишибиз жок. Мектепте мугалим болсо бага байлап койгон маселенин барын Bağlo sistemасы özgörüş gerek. Büttü bul 5, 2, 4, 3. Bul уже geçeki gün büttü bul. Jok boluş gerek bular. Bağlo sistema özgörüş gerek. 5 saga, 2 saga. Bala mümkün predmetti жақшы bilet. Birok muğalimin aldına sürdüp жооп бере албады, 2 koydu. Şıkını öldürdü balаны. Bala bolsa erten. Anan математикаға жақын болған мее бар, математика емес, гуманитардық предметтерге жақын болған мее бар. Сен болса балаңды математика алайсың. Жоқ математик боласың. Бұл зұлым балаға. Ата азыр дневникти текшеріп тұрып, бары 5 болуш керек. 5 пятерка бары, баштаяны чейин. 2 болса баласын урушат. Ақың жоқ. 2 болса балаң айтасы, эмне үчүн 2? Түш, мо себептен. Кебир учурда 2-ни көрбөйлө го эчтеке болбойт. Эмнеге шықты болса, ошого көбүрөөк маани бер. Тиги предметтерди эптепсиде өт проблемасы жок. Бирок кайсы предмет жакшы, ошого көбүрөөк. Биологиябы? Көбүрөөк биология алектенсин. Дополнительный предметтерди, дополнительный китептерди алып бер. Ошо менен кетсин. Эртең чоң химик болот. Химик болгонсо фармацевт болот, кете берет бул нерсе. Ооба? Бул баалоо системасы өзгөрүш керек. Балабызды дагы, балам Maselenin bari dnevnikteki 5'ter, 4'ter, 3'ter, 2'ler emez. Balaga ilim emne üçün gerek, düşündürüş gerek. Oşol matematika ne üçün okuyut bala? Жашоосунда пайда алуусу үчүн. Ошол геометрияны эмне үчүн окуйт? Жашоосунда колдонуш. Кимибиз математиканы өмүр боюнча колдонобуз биз? Колдонбойбуз. Стандарт плюс, минус, умножить, разделить. Ошол эле. Башкадан эмне колдонобуз? Geometri de ошондой, башкасы да ошондой. Себеп дегенде биз баланын предметтерге болгон эмнесин жек көрүүсүн жайгаштырып да ошол экилер менен түшүнүктүүбү? Эртең болгондо бул бала мектеп каргасы да келбейт ал китептерди. Түшүнүктүүбү? Натыйжада эмне болду? Бул жөн эле убакыт өткөргөн болду. Бирок пайдаланыш керек. Илим өзү ömür boyu buğa payda alıp kelүү üçün бар. Ошондой тарбиялаш керек, тарбия бериш керек. Демек сүйдүрүү керек. Ошол эле математиканы сүйдүрүп өсөң, ошол эле географияны сүйдүрүп өсөң, башкасын сүйдүрүп өсөң, бала аны окубайт дагы, өздөштүрбөйт, жаттайт дагы, тапшырат, унутуп калат. Болду, ошол эле маселе.